Pamirsa pameran Bali Bangkit sani memargi ring gedung Kesirarnawa Art Center Denpasar. Rami kerauhin krame ritat kala pesta kesenian Bali PKB. Wilangan pengunjung taler kuningin nincap yening saihang sareng warse sedurungyani. Sinitungil pengrajin tiup gagang maukir ngemiletin pameran Bali Bangkit Sintia Mausang, panglimbak usaha Dani saya nincap ring tengahing pemargi PKB. Sintia Mausang langkungan kaliwukus labi madolan sampun mapikoli kantos tikang dase yuta rupiah. Sintia ngowohin yening tiup utawi lemat, anggen matwesan akeh karuruh krame, arge tiup sanika adol ngawit saking seket kantos satak seket tali rupiah. Selanturnya nih sanika adol pinih mal, soroh tiup seselet antuk arge kali yuta rupiah. Dani ngodarang tiuk seselet kantun akeh karuruh krama. Sintia ngowohin yening Dani sampun duk rien utawi tetamian panglingsir nyane ngaryanin tiuk santukan Dane prati sentane pande. Dani sampun ngelimbakang utsahan Dani daweg warsa kali talit lulas. Sinta Bali Pos nguningayang.